Tole je 22-letni študent Bogdan Jovičić. Tožilstvo ga bremeni nasilniškega vedenja. Priprli so ga po protestih v Novem Sadu sredi avgusta. Za gladovno stavko se je odločil po podaljšanju enomesečnega pripora. Bogdan Jovičić je v zaporniški bolnišnici v Beogradu prejel klic dežurne sodnice Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasburu in po 12 dneh prekinil gladovno stavko. Evropsko sodišče je namreč sklenilo, da bo obravnavalo njegov primer. Po podatkih nevladne organizacije Vse jih izpustite je bilo v Srbiji v zadnjih 10 mesecih priprtih 927 oseb. To s jedne strane govori o ugroženosti Aleksandra Vučića i njegovog režima. On se posebno okomio na mlade ljude protestante kao i na građane koji su podržali proteste. Ugrožavanjem mladih ljudi na razne načine, on je kriminalizovao proteste kao takve. Medtem ko je bil v priporu, je Bogdanu Jovičiću umrl oče. Na pogreb so ga pripeljali z verigami na nogah. Fotografije so razburile javnost, zvrstili so se novi protesti. Peticijo, da bi se zagovarjal s prostosti, je samo v nekaj dneh podpisalo skoraj 70.000 ljudi. Vrlo je važno imati tu činjenicu vidu da je on student, da ništa nije uradio, da se tereti nečim što nema pravnu osnovu. Znači to možda bude okidač za društvo i to je nešto što mislim da predsjednik Vučić se igra vatrom. Obramba se prizadeva, da bi Jovičiću ukinili pripor, kar podpirajo tudi socialisti v Evropskem parlamentu.